bawah pohon rindang. Di zaman sekarang udah pada canggih, barbershop tempatnya di mana ade-ade. Barbershop, 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 inilah tempatnya. Si akang, si kuda, si abang, cukurnya di mari. Nyang gondrong, nyang kusut, nyang kritik, datang aja ke sini. Semuanya disulap jadi oke. Kalau mau cakep, kalau mau rapi, kalau mau keren, datang aja kemari. Barbershop, 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 inilah tempatnya. Si akang, si kuda, si abang, cukurnya di mari. Nyang gondrong, nyang kusut, nyang kritik, datang aja ke sini. Semuanya disulap jadi oke. Nyang gondrong, nyang kusut, nyang kritik, datang aja ke sini. Semuanya disulap jadi oke.